Mayapayabak po kay kayo man. Kambeda po din kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiabeta na naman po ding makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kibaitan, Carlos Lennon. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Resalina Tolentino and family, Christian Roque. Para king kapaldanan dari, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Maria Teresa Sampang, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remigi, Milagros, Jared Quino, Monsignor Aquilino, Angel, Juanito, Leticia, Lolita, Jessie, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
puntam kiragyunig pam poning anak ang poning banade Espiritu, ing grasya at kapayapaan ni ginutang Yeso Kristo ing lugod ni igpa, ating pamakiyagom ning banade Espiritu, mantabe sa kaya kayungan. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasadanan batang mga intulid magmasusi kareting banal na misteryo. Ikang gagawang mikakametong apusot kaisipan karing sablang sasalpantaya, Ginoo pakadudo. Ikang mitas king krus, baning ninumang maniwala kaya ka mikabiyayang adanganga, Kristo pakadudo. Ikang sasaup karing talasalpantayang mipasyag, king pamanyubli ng mebye Kristo, Ginoo pakadudo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaduduan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo. O igpaming mayupaya, sopan mo kaming ipasyag king upaya ning pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Ninumang tanggap kaniting tanda na ning lugod ng Kristo, mirakayanan niya sana king biye adanganggang papasyag na. Uling mabibiyat magari kang bemwat ning banale Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king adanganga. Pamamasang iba't king libro ning dapat ding apostol. Mikakametong lapuso at pamisip ding sablang talasalpantaya. Metong mankarela alang sinabing ing pibanjana kaya mong sarili. Ing sablarang pibanjan karelangan. Sinduda ring apostol kambena ning emunanong kayupayan ing pamipatutura tungkol king pangasubli ng mebye ning Ginoong Yesus. Makanyan-kanyan akanwanan ingin ang tabi na karela ning Diyos. Alang mibili king kalipitan metong man karing talasal pantaya, uling ding ating pibanjan agabun, o pibale-bale, pemisalira. Dingkwal tangaya blira, daraladalat panibala karing apostol. Ating balang kapatad, mirarakayanan niya king abli, agpang king pangay mangailangan. Makanya ning depata ng Jose, ing metong alibitang tubo ka rin sipre, ape malayawan dang Bernabe ding apostol. Lagyong mga baldugan, ing babyesi ka ng lub. At inyang kapirasong gabon, pisali na iti, at dingayabli na, inintriga na la karing apostol. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo ariya makaganiya king kamalan. Ginoo ariya makagani aking kamalan. Ing Ginoo ariya makaganiya king kamalan ampon si kanan. Ginoo ariya makagani aking kamalan. Ing yato matatagya pundasyon, kapilan man eya maugun. Ing trono mo o Ginoo matatagya, manibat na kanitang mumuna, at ika at siyo nakabayo pa migmula ing sabla-sabla. Ginoo ariya makagani aking kamalan. O Ginoo din kekang kautusan na alalang kayangganan, ing kekang tuknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan man. Ginoo ariya makagani aking kamalan. O Jesucristo, ika ing tapat at talapatuto, ing pangane ba't king kamatayan. Liguran mo kami at king kekang daya, inos mo ring ke kaming kasalanan.
Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita agpangkangwan. Jesus nga na kang Nicodemo, ing katutuan sabihan ko kaya ka, emo pagmulalan ning sinabi ko kaya kayo, kailangan kayo ngang mibait pasibayo. Ing angin ti Ethiopia king dugal aborina, at daramdaman nyo ing biyong na. Dapot eyobado nung nuya manibatan, at nunupa at nunupupunta. Makanyan mo naman ing mapapalyari king balang metong amibait king espiritu. Makanano lang mapalyari reting bage nga ng kinutang Nicodemo. May kiba ti Jesus, metong kang talaturo ning Israel, mula ay tindyan deting bage. Ing katutuan sabihan ko kaya ka, sabihan mi ing bado mi, at patutuanan mi itang ikit mi. Makanyan man, eyo tatanggapan ning patutumi. Nung eyo paniwala ning sabihan ko tungkol karing bagay keti king yatu, makanano kayong maniwala nung magsalita ko tungkol karing bagay ayat banwa. Alapang miyukyat king banwa, subadi mo ing anak ning tao, at tinipang ibat banwa. At nung makanano ning tinas Moises ing ubingan at ang su king desyerto, makanya niya namang sukat itasda ing anak ning tao, baning ninumang maniwala kaya mikabiyayang alanganga. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. Sigurado ko po rin nga diwa kaya kayo napon sinimbala naman. At nung sinimba ko po napon, naintindihan niya po yung kaya katamong ebanghelyo kaniting aldo, because it is the continuation na ning mismong ebanghelyo napon. At naning pisabihan dari Nicodemo po paninginutang Yeso Kristo, ing metong nga tema, nung makananong mibait pasibayo. How to be born again. O Diyos ko, yana, sabihan da kanyan rin nga diwa nga da, para maging born again, noob ka rin born again pinman. Para maging born again nga, na kailangan pabinyag kang ulit pasibayo. Baliw po, ing pamagbayo king biye, nakamanbaywan nung padipat-lipat kang relihiyon. Nakabaywan nung padipat-lipat kang sekta. Andyang pilan ing itugtog dang danom king kaya kang buntok. Andyang mag-swimming kapampong idumod may kaya kang sarili. Nung emo boryanan king kaya kang mismong sarili na magbayo ka, ka magbayo. Mga pakaidinak mo po ka rin nga diwan nga dang sasabi, nung kapilan ko dinipat ketang makanyan, keta ako kinayap nga na. Nung kapilang ko dinipat kening makarening grupo, keta ako sinadese. Very good nung kinayap ka. Pero tandaan nyo po iti, adiwaring grupo da ilarang magpakayap kaya ka. Adiwaring organisasyon da ilarang magpakayap kaya ka. Kinayap ka, bakit? Uling biryanan mo, ang pongking grasya ni nga pong Ginoo, may kisan metong kabang kanita magbayuya, ing kaya kang mismong pamibiyebye. Kaduguran kong kapatid, diniya naman po yung panagkat na kaya katamo, ng ginutamong Yeso Kristo, kaniting aldong iti. Nung bisa kayong mibayo, nung bisa kayong mibait ka rin king banwa, buryanan nyo sana. Buryanan nyo sana. Eyo pabayatan ka rin kaya kayong pilubluban. Eyo pasakitan rin kaya kayong sarili. Nune, buryanan nyo sana king kaya kayong sarili na magbayo ang popang magpakasadese. Nga daping sasabi, kapag gusto, maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Inyapin nung bisa ka talaga,
gawa kang paradan mo. Mo sabi na kasalanan na po kasi. Mo sabing, ay ating ko pang pepipyan. Mo sabing, ating ko pa pong obligasyon na makanini. Ating kong obligasyon na makanta. Nung talagang buryanan mo at buri mo, mamaralan ka at paradanan mo, banit ang mismong plano na naman ng Diyos king kaya kang pamibiyebe at king plano mo murin king kaya kang sarili, mitugma at king pamitugma daring sabla-sabla maging masadese. O ngining kutang ko po kaya kayo, bisa akong magbayo. O siyempre, bisata naman ngan magbayo. Nanggawan tang paradan. Baliw po, posible, makagawa tang paradan mo rin. Pero nga naping sasabing ng ginutamong Yeso Kristo, ing espiritu masikanya, pero ing laman may naya. Kaya na ano yung kailangan, bang kanita, makagawa ka namang paradan, alalayan ming pangadi. Bang kanita, king kaya kang pamangadi, ing pamagbayong paningasan mo, mapalyari at maging tutu. Tandaan nyo po, nung bisa kang mibait pa si bayo, meto nga yung kailangan, tunay pa magbayo. Tadakad tapo. Kareng balang kayadwan na ning pakibata mo, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, para atiyasan ng patutu, king iki daring apostol kang Kristo, at manatili ang tapat king tirura, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring bininyagan, apamuntok ding gobyerno, kapilan man sana, era kakalingwan, ingking karelang pamamahala, baboring makayatong bage-bage, kailangan iyarap dala ring tawo king pamagdulap karing bage at subanwa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang at yuking pamangailangan, lingapan do sana ring karelang kapatad, kambening lugod, Kristiyano. Ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, misan metong tasana king pusot kaladwa, karing kay katamong tula at antimurin, karing kay katamong kaligaligan at kalungkutan. Panalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni puadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoo, daraon mila kaya kareng miyayadiwang paningasan ning kaya kaming pinubluban. Reng kaya kaming miyayadiwang kayadwanan, andyang kaya kaming mismong pamagbayok, kaya kaming pamibiyebye. Espiritu mo, ipabal mo sana kaya kami, ban pasiknangan na kami, at pakiramdaman mo kami. Uling ikamong bukod Diyos mi, ngenit manggaman king alanganga.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, sigpang lubos maypaya. Oig paming migdalang ipagkalub mo kaya kaming tula dareting misteryo ning kaya kaming pangakabos. Idala na kesa nakingalanganggang tula ning alang patanat pamagdaon kaniting sakrifisyong magdalang bayong sikanan kaya kami. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat nayo ring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat dubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupurian da ka king dubos maragudatuda, kaniting panabuning pamanyubling mebye. Inyang i Kristo meging sakrifisyo paskwal miya. Ya pamurin inke kaming pari, inke kaming talapamilatan na parating para king kapakanan mi. I Kristo yung biktima, ayen na mate kapilan man. In kordero amisan metena, mabibiyaya manggaman king alanganga. Ing tula ning pamanyub ding mebye babayo ning mabido gayato, kabang ding sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ding kaya kang ligaya. Dayon makiabi kami kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka at ngaming ang sasabi. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanadan, udinita pagparadampumi, pabanadan mo saret ingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami maryari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karingkeyang disipulos at ngana, kwananieti kongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibay pepasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kalis karingkeyang disipulos at ngana, kuana ni iti kongan at minum ko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon po na langanggang tipan, ami bubu para kaya kayong pon para karing sabda, ban keta mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti king pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, daraon miya kaya kaiting tinapya ning biyating kalis ning kaligtasan. Lahan ming pasalamatan kaya kaing pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misudo-sudo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banal Espiritu. Ganakan me oig paing Santa Iglesia among makalaganap king meto yatu, ban mi ganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming papay, Florentino kaya kaming obispo, at ding sablang pari.
Ganakan mo na naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye at ding sablang miya ngunabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaduduan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye ananganga. Ban kaya biye ng Mariang Birhenin duning Diyos, kaya biye ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banale Espiritu, pupuriyan dakat parangadan, manggaman king ngadanganga. Ngeni king mit mong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karingamanong tiro ng Jesus kaya katamo, igpami. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasadanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan na dakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, ding kasalanan mi. Nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapaning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ning pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ning Diyos, Niyo'y Kristo, ing kordero ning Diyos, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuwan na ring mayawus king apunanan ning kordero.
Manalangin tamo, o igpaming malugod, iti sanang pamagmasusimi king kaya kaming pangakabos, so paano kami king kasalukuyan ming biye, at tayran na kami papunta king alanganggang ligaya. Iti nga naadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon ne, umetamo king lugod ng Kristo. Alleluia, Alleluia.